Zamislite da je sve počelo sa jednom čistom energijom, surovom, moćnom, beskonačnom. Energijom koja je postojala u svom savršenstvu, ali bez oblika, bez svrhe, samo kao potencijal. I onda se dogodilo nešto što je promenilo tok večnosti. Pojavila se svest. Možemo je zamisliti kao mušku energiju, jasnu i usmerenu. Bio je to susret koji je stvorio prvu iskru, ljubav. Ta ljubav, neodoljiva i snažna, stvorila je veliki prasak, trenutak kada je čista energija, u susretu sa svesti, postala kreativna sila koja je stvorila univerzum, planete, zvezde i na kraju život. Iz tog susreta rodile su se dve moćne osnovne sile, ljubav koja pokreće, povezuje i greje, i svest koja osvetljava, daje red i svrhu. Te dve energije, binarni kodovi ljubavi i svesti, postoje u svakome od nas i u svakom živom biću. Nisu samo deo univerzuma oko nas, već i u nama samima. Svako od nas nosi u sebi osjećaj ljubavi i sposobnost svesti. Ljubav, ta nevidljiva sila koja nas pokreće, spaja i greje, i svest, koja osvetljava naše misli i daje nam sposobnost razumevanja. Pitanje je, da li smo zaista svesni onoga što nosimo u sebi? Nauka možda može da objasni zakon gravitacije, hemiju emocija ili fizičke procese u mozgu, ali ta suštinska, univerzalna ljubav, ona koju osjećamo bez razloga, ona koja nas pokreće, ostaje nedodirljiva. Slično je i sa svešću, tim čudesnim svetlom koje osvetljava naš unutrašnji svet i vodi nas kroz život. Zastanite i zapitajte se, šta je ta ljubav koju osjećate? Šta je ta svest koja vam daje sposobnost da razmišljate, osjećate i stvarate? To nije nešto što je ikada u potpunosti objašnjeno. Razmislite, možda je upravo to dokaz božanskog u nama, večiti ples ljubavi i svesti koji se odvija u baš svakom živom biću.